الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga nagayaan nu eedan rabbiin baga nagayaa wal nu garsiise cufa keenyaafuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbii nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbii walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbii nu haa milkeessu jiruu gaarii rabbii nu haa jiraachisu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii nu haa kanu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbii nu haa kanu ji'a ramadaanaa kasoomanne rabbii nurraa haa qeebalu qiyaamaa achi keessatti dhaabbanne rabbii nurraa haa qeebalu dalagaa gaarii nuti hojjenne mara rabbii nurraa haa qeebalu anumaa jecha hojjettanii warra je'eensan irraa rabbi nu haa taasisu dhukkubsataa keenya rabbi nu haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbi isaan haa fayyisu yoo haakima jiraatan mana isaaniitti deebisee rabbi nu haa gammachiisu obboleeyyan keenya biyya Suudii keessatti warra hidhameen hangafee nama hidhaa jiru cufaatu rabbi baasee rabbi nu haa gammachiisu akkas jechaati mata dureen gorsa keenya nama rabbi gabbaru ta'e nama ji'a ramadaanaa gabbaru hintahini jetti haasawni arraa kun bikka isaatitti yeroo muraasa takkaaf gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha ji'ini ramadaanaa eega bahe guyyuma xiqqoo bulbulle yoo fagaatte guyyaa 12 moo akkan eenyuutuutu qeebalamee eenyuutuutu hongowee keessatti wanni beenu hin jiru obboleeyyan keenya garuu anaa fi isinii fi muslima cufaatu warra milkaa'eessan irraa rabbi nu haa taasisu ji'a ramadaanaa keessa dalagaa gaggaarii hojjechuu turreetu jira dalagaa gaggaarii sanii akkamitti amata guutuu dalagaa gaarii tanarratti dawwamnaa haasawa jedhu wajjilaallaa jechuudha ji'a ramadaanaa keessa wanni qabaachuu turre obboleeyyan kiyya ka islaamaa nu cufaatu bila istifnaa salaata jama'aa qabaachuu turre wanni nuti ammaas qabaachuu turre qur'aana qara'uu san qabaachuu turre ammas nu cufaatu zaakira turre ta'afuraffaa nu cufaatu nama xiqqaataa ta'eetutu hariiroo tana mura malee namni mu'minaa fadhinnaati yadhiisee fadhii rabbii jala nama butamuu namni jiru hariiroo tana hin muruu lubbuu teessan durallee lubbuu tiyyaaf taniin dhaamullee tanuma hariiroo tana akka hin murre warri ibiddaa wal iyyaadu billaah rabbiin jalla jalaalu rabbi maa salakakum fi saqar yeroo je'ee isaan gaafatu yaa jarana maaltu ibidda jahannam saqar ka ja'amtu keessa maaltu isin darbe yeroo je'ee gaafatuuni wanni dura deebisan maal ja'an qaaluu lam naku min almusalliin nutiin kun warra salaata dhaaburraa waa hin taane ja'anin wanni dura deebisan hajjii miti soommanaa miti zakaa miti waa takkallee miti salaatu hin turree ja'anin salaata tanarratti dawwamuu qabna ahbaabii fillah rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi wa'budu rabbaka hattaa ya'tiyaka alyaqiin rabbii kee gabbari hamma duuti sitti dhuftutti rabbii kee gabbarii akkana nun jee jalla jalaalu nutiis hamma duuti nutti dhuftuuti dalagaa gaarii cufaatu hojjechuu qabna malee ji'a tokkootuutu dhufe jennee ji'a tokkorratti mirqaannee ji'a biraa keessa wanni laaffannu hin jiruun isin hin ja'a wanni guddaan irratti dawwamuu qabnu maali salaatni tun jannata nama geessiti ni beeytanii isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataatirraa rabbii isin haa godhu rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غدا إلى المسجد أو راها أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راها نمني غر مسجدات بري صفتي يوكا غلغل صفتي يرو مجفات الله جل جلاله ترم إني غنماس غر مسجدا ديم أماس غلغلاس غر مسجدا ديمو قبسما إساب كرفة إساجي ترم غيا كيسا ديموس هلكن كيسا ديموس إسين كيسا نمني نزولا قبسما نمني ناهي منجرا
qubsuma jechuun maal jechuu qubsuma jechuun maal jechuu maal jechuu idduu malee ta achiitii fi ta asii maaliin garaagara akkasuma likki deebiste idduu qubsumaati jee bara anuu jee isa asitti obboleeyyan kiyya ani hin beeku ganda irra hedduun keessan ganda biraadhaa dhuftiimi gandi laga harree namni daayisooraa hin qabaanne ni xiqqaate namuutu obboleeyyan qaba yookaanuu ilmaan habuu qaba daayisooraan tun yeroo obboleeyyan kiyya ka islaamaa biyya dirree dawaa tana dhufan bara akkaataa isaan itti simannuutu jiraara hin agarree nyaati guyyaa sanii shamarran teenya ni jijjiiranii bara paastaa ruuzaa makroonii haniida salaxaan tunuu gosmeeqa tabaalaati jira ta dinnichaati fi ta qayyisiriiti jira ta abukilleeti jira gosa hedduu si godhaniira guyyaa takka lama sadi afuraffaa yeroo taate ammoo waanuma nuti nyaannu nu wajji nyaatanii bara jannata keessa obboleeyyan kiyya waan arraan tana nyaatte boru nyaattu nuzulli qubsumni sani waan arraan tana nyaatte a'azzakallaa boru hin nyaattu yeroo ganama keessatti masgiida dhuftus yeroo galgala keessatti dhuftus allahan jalla jalaalu salaata shanan jechuu hadiisni kun gabaabatti qubsuma san nuu qopheessaa jechuu obboleeyyan kiyya islaama amma salaatni tuni sadarkaa namaati ol fuuti dilii namaati ammas rabbiin jalla jalaalu rabbii itti namaa dhiisa rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ما إسني أديسوه جين وانتك سببا وانسنيت الله جل جلاله دلو وانتيسن تإسني في التديس أما اللي صدر قولي تيسن هدو تإسني اتئول إسني فودو إسني أديسوه جين صحابان عليهم من الله رضوان قالوا بلى يا رسول الله إيه يا إرجما ربي نو أديسا جاني قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط والنساء دركولي تيسن هدو إسني والفود أماس والني دلوان تيسن إسني راحكو إسباغ الوضوء وضوء قوتتني ودأتو على المكاره جب سرتي ما أنا إسيتون ما أنا لم جب سرتين تكا يروك أبنات يساو صلاة صبي لبنتون ودأتوهم فيت يروسن وضوء قوتتني بريشني ودأتو ما أنا إسيت لمدا نتورد الردواتنا دم نجرا يرو بشان هنجراني يرو تنكيسن أبو سنكيساس نمو دبرمي غافة جركانا سن ربي جركانا سن نتين ديبسينين سنجابر عزك الله غافة سن ودأتي قوتتي ودأتون سببا صدركان تي اتي ألفودمتو دلين تي اتسي أرارمتو وكثرة الخطأ تلمدا هد من تركان فيتي إلى المساجد غير مسجد دني غير مسجدا وبليان كي صلاة داف علمي داف دعوة غرو داف غير مسجدا هد ميسون صدر كولي تنياتو اتي ألفودما أما اللي دلوون تنيا اتي نوديسا تان أمو وانتظار الصلاة بعد الصلاة إيجا صلاة تكسلا نبودان صلاة برا إيجا تشونيس من دان إسيتنا إنما رسول صلى الله عليه وآله وسلم فذلكم الرباط إسنين بانابر سوني أكنما فردور رتبه سيفي إساق أبته وسنا نما إيغوتي إلاتني أكبي يدفه هنچمسين رواية برا كيستي نما وسنا إيغو قامني إسا إبد جهنم رتي حرامي جي إسني في ماتي تسنو ورسني ربي سناتا جسو قدنا صلاة أغرتني وبولي ينكي wanni nuti tikfachuu qabnu ji'a ramadaanaa boodas salaatoowwan teenya tikfachuu qabna ammas gabrichi wanni dura gaafatamu isii tanarraa hinuun jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده فقد أفلح وأنجح ما أنا نسي لتشوتو تكم
dhugatti inni kun milkaawee jira ammallee du'aan isinii godha isinii fi maatii teessanirree warra milkaawee irraa rabbi isin haa taasisu salaata akkunuma salaatuu miti bar in agarree dardarri amma akka jiru si gaddisiisa ifirraa hin buusaa jaa akka waan guddoon takka isarra jirtu hadiifni kun nama sodaachisa ammas salaata khushu'aa sanbaan dura bar wayta rabbiin jalla jalaalu rabbi sifaa mu'mintootaa suuratul mu'miniin keessa dubbatu maal jee qad aflaha almu'minuun alladhiina hum fi salaatihim khaashi'uun dura sifaan mu'mintootaa dhugatti milkaawanii jiranii ni milkaawanii miti bar siigaa maadiitii dubbate paastensiidhaanii ibsi dhugatti milkaawanii jiranii mu'mintoonni isaanowwan sunu salaata isaanii keessatti warra gad of qabuu je warra khushu'a qabuu je jaalawwan gai khushu'ni baquu cabsuuni miti qalbii keessa jirti lan irra hedduun namaa yeroo salaatuun agarre akkana faaja'a bar Umar ibn al-Khattab radiyallahu an gurbaa tokko agare yaa saahiba baquu ta'e ol fuudhu jeen khushu'ni baquudha gaccabsuuni miti qalbii keessa attaqwaan eessa jirti as jirti ikhlaasii eessa jira as jira bar malee akkasitti ja'a gariifan ni mi'eeffata oo qimaa xiqqoo afaan kaayyatee dhufe hinja lakkaa inni miira keessa seenee akkas jira wanni dura gabrichi hojii isaatirraa gaafatamu maali salaata isaati isiin tollaan milkaawee jira yoo isiin badde faqad khaaba wa khasir hongowee jira xiqqaatee jira namni xiqqaataan akka isaa hin jiru wanni guddaan ji'a ramadaanaa keessa qabaachuu turre maali salaata warra salaataatirraa rabbiin waa taasisu talammada wanni ji'a ramadaanaa keessa qabaachuu turre maali qur'aana qabaachuu turre namuutuu obboleeyyan kiyya hin agartu taa'eetuma qur'aana ka qara'u malee abba mobaayil isaatirraa qara'u abba kitaabaan qara'u abba dawrii nama hedduu ta'anii qara'an namuu ji'a ramadaanaa keessa qur'aana qara'uu ture isa tanaas mee ani irraa hin duroomaa namni joo ni jira obboleeyyan kiyya laa warabbil kaaba hin jiru namni mu'mina irraa hin duroomu namni rabbiin dubbachuu fedhe salaatatti haaseen namni rabbiin akka isaan dubbatu fedhe ammoo qur'aana haa qara'u harki tokko xarafni tokko harka rabbii keessa jira jalla jalaalu rabbii xarafni tokko ammoo harka keenya keessa jira nama qur'aana kana imaama godhatee isaan deeme rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam jannata keessatti isa darbaa nama of duuba kaayee ammoo wal iyaadu billah ibidda jahannam keessatti isa darbaa ji warra if dura kaayee jannata argatu san irraa rabbiin waa taasisu qur'aana kana irratti dawwamuu qabna namni mu'minaa duraa yoo ji'a ramadaanaa keessa juuza 10 guyyatti nama qara'u ta'e achumatti irraanfatee ni jira mu'minni ammoo abadan ammas qur'aanni guyyaa qiyaamaadhaa magantaa namaa seenaa bar magantaan isaatis ni qeebalamti rasuulli salawaatullaahi wa salaamu alayhi bi'abii huwa wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisa imaam muslim sayee isaa keessatti odeesse rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a min hadiisi abii umaamata albaahilii radiyallaahu anhu qaal sami'tu li'ashaabihi nama isa qara'e bimaana nama isa itti hojjate guyyaa qiyaamaadhaa keessatti magantaa isaaf seenaa warra qur'aanni ragaa isaaniif bohurraa rabbiin waa taasisu qur'aana irratti dawwamu akkuma duraanii kayya juuza takkamaa hin taane obboleeyyan kiyya isiisan lakkisuu dhabuudha nama qur'aanaan deemu namni isa waanya ni beeytanii yookaanu isa lam في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين واهنتان جيبر وانيون أصبرت هستين تفدم تمالي غبتي دا ودوانيس أكا إساته ججو دمالي وانيو قدو سنيمة والإياذ بالله وان إنك أبو يا ربي إسر رافودي أنا فكني تن صفا منافقات والإياذ بالله واهنتان وانيون ولما كيست مالي كدرا غربا رب قرآن إساف كني فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار غربا قرآن رب إساف كني قرآن كنان غيا في هل كان كيستو كإسان دابت غيا تفسير نما كراسيسا دعوات تقول
halkan ammoo itti dhaabbata ni dubbisa obboleeyyan kiyya silaa anis qur'aana akkanatti beeke akkanattiin tafsiira nama qaraayisa da'awaan itti godhu leeyliin itti dhaabbata isarraa ambaasaaddara ta'eetitiin shubahaa isarratti dhufte irraa deebisa yoo jette mindaa qabdu obboleessa kiyya kan gurbaa rabbiin jalla jalaalu rabbii horii isaaf kanne gurbaan kun horii san guyyaa keessattis halkan keessattis karuma rabbii keessatti qabaasu yoo waan lameen tanaaf taate malee wanyoon hin taatuun hunjaan jaalawwan kiyya thawaabita iimaanaa keessa ji'a ramadaanaa mal qabaachuu turre qur'aana qabaachuu turre qur'aana tanarratti obboleeyyan kiyya irratti dawwamuu qabna wanni sadaffaa qabaachuu turre namuutu zikrii godhuu ture ji'a ramadaanaa keessa abba tasbiidhaan deemu yookaanuu maal jettan maashina takkaatu jiraami tasa'a san tahimtu san abba waan saniin qabee deemu abba taa'ee harkaan jiru tuni cufaatu rakkoo hin qabdu beeku taa'eeti namuutu obboleeyyan kiyya zikrii godhuu ture nama cufa zikrii godhu agarta subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallaahu akbar zikrii tana nutiis wanni godhuu qabnu maali isii tanarratti dawwamuudha zaakira tahuudha jaalawwan kiyya ka islaamaa zikriin dhukkuba qaamaatii fi dhukkuba qalbiidhaaf dawaadha jaalawwan kiyya ka islaamaa ammaas rahmaan gammachiisti jalla jalaalu shayxaanni akkasittiin dhihanne si godhu namni shayxaana jalaa najaa bahuu fedhe rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mal nunjaan gabaabsineetuma wal hadiithu fi sahih jaami ذكري ها قبتوجي يو ذكري قبت قفا شيطان جلا نجاباتا أماس ذكري قدون تون أبليين كي دلغا شوفر رجالتي صدق الرجالتي جهاد قدون رلي جالتي ودون حديث بريداتو كو اسني فينين صلوا على النبي لا رسول لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وصححه وأقر الحاكم الإمام الذهبي والعلامة الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث معاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا من إنفاق الذهب والفضة وفي رواية والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا آناقهم ويضربوا آناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر الله تعالى حديث كان تجسي بريدين إسا حديث نورا قلم فمو قبو سنجا ورب الكعبة موجي علم ذهباتيني ألا أنبئكم ما إسني أوديسو بخير أعمالكم الرجالتو دلقوان تيسني إسني أوديسو وأزكاها الرقل كلوتو دلقوان تيسني إسني أوديسو عند مليككم ربي كيسن برد وأرفيها غرر صدركادا إسني أوديسو جيبر أولانتو إسي في درجاتكم إيسا كيزتي درجانتم جنة كيزتي درجات إيسان تأكان إسني أولفوتو وجيت سنتاكسي إسني أوديسو وخير لكم أما سألتو تتاتي من إنفاق الذهب والورق روايان والفضة بالريفي ذهب كالنشر تجالت إسني أوديسو أما إسن إلاتو وانك يسولين والقنمتني إسان الرا مرمدر برا يوكا إسان إسن الرا مرمدر برا وجيت ألتو إسني أوديسو جنان هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله رضوان إيه يا إرجما ربي نو أوديسا جانين قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر الله تعالى الله أولانا تهيادتشورا اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يسيئان هي وصمودا في أمز درجاتين ربي برت جل جلال ربي يوبرو فيني ربي مال نهيوسي مال مشغولة نقول وأنا أتي مشغولة اتسقول مقامني كيتس ربي برتي وانسني يو الله جل جلاله قرآن سهيوسي الله سبحانه وتعالى أكواسيتي أودي سجالتي يو صلاة سهيوسي أتي إساولين دبجو جالتي يو دعاء سهيوسي
واسي كنوف ديما يو ذكر سيه وسه ملا الأعلى كيست سيادة جرا يو الدنيا سيه وسه إفر راسي فجيسه جرا إلمان نما همت شورا يو سيه وسه سجيبه جرا مال نوه وسه ربي ذكري هاكبن نوبلينك ذكري هاكبن وانما فيتن هاتات متشددا تين الرهدو نما يو لالتي تسبيح عن ذكري قدون بدعة دجتة دجالة وركاسو تجر إنك إني ذكري تسبيح عن قدون بدعة يعني ربشة ميكا أكنا متشددة توم برباش سبو نمني مسلمة نما فلكسبل علمائي هدوتك ركو هنكبو والرجي اسني فين تربس رحمة ربيتي قدوان أبولا ينكيا حافظ المنذري تسبيح أيو ذكرين قدام ركو هنكبدوجي إمام أبي عبد الله الحاكم صاحب مستدركة ركوه قبضه إمام الذهبي ركوه قبضه إمام النووي ركوه قبضه شيخ الإسلام ركوه قبضه إمام السيوطي ركوه قبضه كتاب اتقاء علامة محمد حسن ولددد والشنقيطي وانت ركوه قبضه جردوا ربي رحمتها قدوم والرجل انجر ربي الأمري ساني ديرسي ربي همتو راقبو غرو دردري غري متشددة سنجبيسة دبي تسلاتا سنفا دغيان يرو سلاتا سن حركة إساتي ناجو مليتان فضيلة الشيخ والدكتور محمد أمين إسماعيل متعه الله بالصحة والعافية آل مسودان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء تسبيح حركة إساتي هذا وجي مالي يرو حركة نمني سبيه كنجروغا يرو تسبيح نموت سرتي أغرامي رئايان أكسين سن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب شيطان دربما سمانين تكما جاي إيغسي اتحافو وجي يو علماء تنبيت إيسا في إيسا وان مساكين تكو جركا ننسين ذكر الرتي دوغمودا الله جل جلاله حديث القدسي كيسة مالجي والحديث متفق عليه أنا عند ظن عبدي بي جيبا وأنا معه حين يذكرني أني قبرتك يا أكاتا اتنهر رجي سنبرتي إسابتها هذا أني إسوال انتهى هذا يرون يادة كيست فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي يو إني لب ما إسا كيست نيادة أني اللي لب ما تي كيست إسا يادة يو نمرت نيادة أنما إسان آلورتي ملايكان إلما نماني جالتي يجو أجتني إسا يادة جل جلاله ور ربي نيادة سنير ربي نواتاي سبا هاي أين تو أستور ذكرين ميكان سنينجي أردور منو غرغار أركباسات ها هاتي جيبي سرير ولا تكجي ولا تكا إيدي غرتني موني فالليستني غنمان ديني چانيا تاني فترارا eko isin san zig chuloti wete chal nama gotini mastika ning kaba mastika isini kan note ko isini fabatan tu digest isini agotu dhikrin obboleeyyan kiyya kudha takka lakoynu qabadhaan arrantani bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah sallu ala nabi meeqaan isin lakkaat takbirta nama gotani moralin gotani eegaan sinjee hodo ama maali hokan agarteen dhikri tanarrati dawwam amma yoo dhaabbanneega darajaa isii ni himna jenne wayatuulul kalaam bismillahin faayidaa qabdu jiraabar akkasii bismillah yeroo mana gabbatu kam jet bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah jirtu jaartii yoo qabaatan warra hin fuune rabbi jaartii saalee isinitti haa qabu awoo amiin jaagaalekit amiin jettanii rabbi khaxarii takka isin yaafanno woo jayii isin jeeban eegaa latiif jechuun karaa ati hiyyaanneen kasii tolu jechuu bara isii tanarratti dawwamu faayidaa qabdi bismillaahin jaartii teetitti yeroo dhuftuun agarre bismillah jetteetitti jalqabuu qabda sheexaanni isin lamaan jidduu hin seenu
yoo guyyaa san keessatti rabbiin ilmuun isinii kannaa jee mucaa keessan shayxaanii isin irraan tuqu akkunumatti cal jettee mirqaantee zau jettee irratti ol hin bahin gaafa kaan mucaan kee abbaa kiyyuu kana siin jaa ittiin jiru izii kana irratti dawwamu gabaabdutti ahbaabii fillah wanni nuti qabaachuu turre maali dhikrii qabaachuu turre dhikrii san irratti haa dawwamu dhukkubarraa dawaa qabdi ni beektaa ulamaa'iin teenya waloloon kaayanii maal jaan ni beektaa idhaa maridnaa tadaawaynaa bidhikrikum fanatruka dhikra ahyaanan wanantakisuu yeroo nu dhukkube yaa rabbii keenya si yaadachuudhaan of wallaannaa yeroo garii ammoo dhikrii isneetiti qaamni keenya nu caccabaa dhuga qaamni keenya laafa salaatu taraawiirraa salaata jama'aatirraa salaata subiirraa wanni nu hambisu maali ni beeytanii obboleeyyan keenya waan dhikrii hin goone galgala wadda'annee dhikrii galgalaatiin dhufnee sababa alaarmii kaayyannee guddaa kana cufarra qalbii teenya yoo rabbitti rarraasine dhikrii jechuu nuu saniiban والله الذي لا إله غيره أما دي دم إرتي سأقول تك أذا نامي سأقول أني جنت يورف تديك أقول أمبود ربي سكاسا إسي تنرد دوم شيطاني لالته يوكانو نمارف أديف براك ستجي والرسول صلى الله وسلم عليه أكا غروبات أكا نمني إسمي دودا أكا إسا جل أهوتي جيبر إيغنا جغل وانت يتكرر إلهة إسا سنجلا دوكته isini shaytaana jala dhokochu najabu hindandi sani dhikri da amaliti haditha sa gababsine tuma fi sayil jami wa fi sisa jannun boleyanki dhikri tanarra dawamu wa meeqan isini barsiisan keessa yeroo isin qaraasisu gaafi isin gaafatu sa kunumatti isin qaraasa ay rabbi jiraw wasadin isini mer ta'afurafati mal qabachu tur salatul layli ana fi sinu warra halkani sani rabbina wa ta'is miskini shamara janajana kana ammu rabbi isa kadat kam taw fetan awo kijibdu ayna shawadu feta jolle lagarre tibar garu fano toloda awo warra rabbi walina so sar rabbina wa god isi san qabachu do boleyanke walau bi raka'ata kamantan namutu masjida kana guute salatu tarawih salat kudanam boda ma ahbabi billah raka'a sadde salate gale halkan debiya kudo sagal salata billahi lak amma ganama isao raka'a meqa salanna sunna hedumina isi nagarre wala dira wala dubra masjidi min taraf ila taraf guutu isi tanarratti dawwamuda namni mu'mina thawabita imana tanarrais irrahin durum obboleeyyan kiyya ke islaama rasuulli salawatullahi wa salaamu alayhi namni salaatul layli hin salaanne nama saalihaa miti je ni beeytani hadiisa keessatti ana miti an kiisha ke yerra waanin isinii kannu takkan jiru tanaanin boonaan sin jaabar rahmata rabbiitin ragaa itti sii godhee sahaabaa dhaweetin sitti hima odoon hadiisa bareedduu tana isinii binimne amma saraata ka sallu ala nabi isma aba rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kama fi alhadith alladhi rawahu al-imam ahmad fi musnadih وابن خزيمة في الصحيح وابن أبي الدنيا في التهجد والترمذي في الجامع بسند حسن لغيره رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم الصالحين جميع عليكم أبدا جيبر نبي هلكنيك أبدا إنكم aadaa warra gaggaarii isin dura dabarteeti warri gaggaarii tuuta 69tu nu dura dabar nuti 70 maayyi isaaniiti irra caaloon isaanii nuti irra kabajamoon isaanii nuti eenyu biratti makhluuqa bira seete rahiimur rahmaan biratti tabaaraka wa taala warri 69 san umriin isaanii dhadheerina isaanii safaataan se aadaa isaaniitirra salatul layli salatu turani nutis isi tanaha qaban nujalawwan kiya ke islama raka'ata kama hintanen sinjabar isha'i bod irraqaltun isi halkan cina nisfal layl bareedun isi sanirra ammo yero sankaani ditimali bu insa rabbi jalla jalalu rabbi akata isa maltum but sifa isa hinjijirin wan biran kanini allahan jalla jalalu akati isa ya durra fa allah isat yero san eeggachuudaan raka'ata kama hintan تدرو صلاة تنرى تبود صلاة تجعل إسي تنرى تسهاد ومنو بوليانك تشنفبا المنا ماتف غاري توري
ji'a ramadaanaa keessa namuutu arjaa ture namuutu arjaa zayita jetta sukkara jetta daqiiqa jetta ruuza kana cufa kan masgiida keessattis namuu anaa 500 if qaba anaa 1000 if qaba 5,000 10,000 akkanuma agarta garuu ji'ini ramadaanaa baanaan nama rabbiin jalla jalaalu rabbii rahmata godheef malee qorqodoota taanee wal iyaadu billah harki kiisha seenuu dide obboleeyyan kiyya namni muslimaa akkanaa miti warabbil kaaba akkanaa miti ji'a ramadaanaa itti sharafa malee ji'a biraatis akkasumatti baasa karaa rabbii keessatti yatiimaaf harmallaadhaaf miskiinaaf nama dhaabbatu nutis san nu barbaachisa infaaq fi sabiilillah karaa rabbii keessatti kannachuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam حديث شيكوت لمان أوديسن من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة أكنا ننجان وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون كيسنو واهنتاني جيبر الله جل جلاله حال إسا دبسط ملي واهنتاني الله في قبر جسنيدو ترجماني هنجرو ربي سبحانه وتعالى وانا كنا سقافته وانا كنا تسيفته نمني سنجو هنجرو سيغل أتي في سجدو ترجمان ننجرو yeroo mirga isaa laale waanuma dabarse agara yeroo bitaa isaa laale waanuma addunyaa keessa dabar yeroo ibdura laale ammoo fuulduree isaa ibidda jahannam agaraa jee wal iyaadu billah tanaafuu ibidda jahannam san foxoqqee timiraatiin taatu sodaadhaa jee obboleeyyan kee foxoqqeen timiraa maal namaa gooti cinaan timiraa nama kaarraji garuu rabbi biratti jalla jalaalu rabbi akkannin jiru sadaqatti irraa inni haajaa qarshita kannitee jirti halaalu mahatat at-tayyib tanan harka mirga isaatiin sii qeebaleeti akka gaara uhuditti sii guddisa karaa rabbii keessatti baasuusan aadaateenya isii tanatti haajaman allaamatu ibnul qayyim tayyaba allahu tara diina islaamaa kana qabdanii yoo cunfitan waa lama isinii baasti je waa meeqa isinii baasti waa lama isinii baasti ta duraa maali ma'rifatul haqqi jalla jalaalu wal ihsaanu ila al-khalq تدرا والنسي باستو الله بيكودا جل جلاله يو اسم بين مال فايده قب اكمتي ايجمتا في بيتوني اسويكون قران اسات حديث سيا جل ديمو رسول تو تفتو امنودا صلوات الله وسلامه عليه اجمعين ايغنا امو والاحسان الى الخلق غرؤ ما اساتتي تولو حجچودا تمايت جاء رمضان كيس نچفاتو توبا قباچو توري ور توبان اساني قبلمت ربنا واتاس غم ربي ديبو غم ربي هنگ لومبون تي نوكاي صحاباتو تمالي وبليان كي اسلاما جاء رمضان قفا يوكانو يرو بدي دلين قفا متيبر اي رسول ربي صلى الله عليه واله وسلم حديث امام البخاري سي اسا كيست في طيب الله ثرى ابي هريره رضي الله عنه والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم أكثر من 70 مرة جيبر الله هني اسمي كذا أنين كن ربي را أرارام بربادا جيبر وبوليان كي يكسلاما أمله جما إساتين دبيا غويا كيستي إرهدو ترى تربات من راجي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم رواية إمام مسلم سيا إسا كيستي فيدي رحمة الله عليه رحمة واسعة أغر ابن يسار المزني رضي الله عنه ترى إبتكان أستغفر الله وأتوب إليه جاء الرجال المنما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قويا كيزت ترى إبتك أستغفر الله وأتوب إليه يوجي أنا في اسم قويا كيزت هقوميك جتشوكم ورب الكعبة هما هفورك إنيت جتشوكمنا استغفاره الدميسو قم إسا توبا ديبيو أستغفر الله وأتوب إليه هقوميك شرطي إسي وليهم نجر تاريكا شمرة تكاتين نور حافظ تأمنت ناتن غافتك أبليان كيا انت لو تكاتو تري إسين بيكانا داتن ريسرچي دين إسلاما كنرت دلائدتي دين إسلاما أمنتان إسلاما لغاتون إسي ملتي أمنتا إسلاما كيبلت
akkam waliin jenne sanga qaama sii dhiqattee shahaadaa jettee rakaa lamiin isii salaatti eegana mal jettanii beektanii obboleeyyan kiyya waan qura'aanni nan jiru waan hadiifni jiru bimaana waan rabbiin nan jiru waan rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan jiru yoo lubbuun tiyya waan san jaalachuu baattirre nin godhaa jette ammas waan rabbiin nan jiru waan rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan jiru wanna tana hin godhinaa yoo isaan lamaan nan jaan yoo lubbuun tiyya waan san feetellee ani waan san hin godhuu jette obboleeyyan kee gabaabdutti intaloon tun islaama moo islaama miti islaamni tanumaa bar ni jira wanni bira hin jiru waan takka hin jiru waan akkanaa godhu waan akkasiin godhin mal mee laali fahamii isii amantaan islaamaa akka isii itti galtu riisarchii bar guugul gootee qur'aana baafattee hadiisa bitatteetuma laalteetiti bakka waan akkanaa godhi yoo lubbuun tiyya waan san hin feenellee hin godhu waan akkanaa godhi lubbuun tiyya waan san godhuu yoo feete hin godhuu jette islaama jechuun gabaabduutti tanaa bar nu cufaa gama rabbii tawbaa deebi'uu turre warra tawbaan isaanii qeebalamteef irraa rabbiin waa taasisu arraabasumatti hin dhaabaa yoon hin dhugaa qunname rabbi irraa yoo dogoggore hammeenya nafseetii yaate sheexaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa allahan intifama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billaa na darburraa isa allahan intifama anis kan hin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffatee warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii walii rabbi nu haa kanu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kanu aboo roobatti haajamnaati rabbi rooba nu haa ruubu ammeenya keenyaa fi dilii teenya odoo hin laalle rabbiin obaa isaa rabbi nu haa obaasu rabbiin ni danda'ate obaa isaa rabbi nu haa obaasu rahmata isaa rabbiin nutti haa gallakkisu nama rakkate cufaatiifuu rabbiin isaan furmaata isaaniif haa bitu warra hidhaa jiru rabbiin hidharraa baasee nu haa gammachiisu nama dhukkubsatu cufaatu rabbiin nuuf haa fayyisu nutillee warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin ciisu rabbi nu haa godhu nama amantaa islaamaatii fi muslimatti hamtuu yaade hamtuu isaa abbaa sanitti kaa'ii namman kaan isaanitti haa deebisu shira isaanii isaanumatti deebisee hallayyatti isaan haa galchu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi